Boga je pun ljubavi, milosti je pravedan Bog. U psalmu piše da je Gospod milostiv i milosrdan, spor na gnjev i bogat dobrotu. Također, kaže da je Bog ljubav, što znači da je u samoj svojoj suštini izvor nesebične i vječne ljubavi. Svi ljudi greše, ali pravednik je onaj ko priznaje greške. Pokaje se i trudi se da živi po Božjoj volji. Pravednost nije savršenstvo, već iskrena namera. Da se ide putem ljubavi, pravde i istine. Grešnik, s druge strane, može biti svako, ali razlika je da li postoji volja da se to promeni. Bog gleda srce i iskrene namere. U suštini, biblijska poruka je da svi greše, ali onaj ko misli da je pravedan sam po sebi, a ne uviđa sopstvene greške, može biti u većem problemu, dok iskreni grešnik, koji priznaje i kaje se, bliži je putu pravde. Dakle, opasnije je samopravdanje i ponos, nego iskreno priznanje greške. Niko ne može biti pravedan svojim pravednim delima, jer čovek je ograničen i uvek će imati slabosti, ali ono što se računa je iskrena težnja ka dobroti, stalno usavršavanje i spremnost da se prizna greška. Pravednost je više put i odnos prema drugima i sebi nego neki konačni status. Postati čovek po Božjem srcu, to znači biti iskren, ponizan i otvoren. To je neko ko priznaje svoje greške, želi da se menja, voli druge nesebično i trudi se da živi pravedno bez glume. Bog ceni srce koje traži dobro, čak i kad padne, jer su iskrenost i želja za rastom ono što nas čini bližima Bogu. Kad neko iskreno pokušava da se menja, iako na izgled nema velikih spoljašnjih promjena, Bog gleda srce i trud. Važno je da je namera iskrena. Bog ima strpljenje i možda je promjena u nekom dubljem unutrašnjem smislu. Bog ceni svakog ko iskreno ne odustaje, jer pravednost nije savršenstvo, već neprestana težnja ka dobru.